kannavad metsad ja tolmuvad teed ja lained laksuvad randa. kui kaunis on elada Eestimaal, ka rõõme ja muresid kanda. tere, kallid külalised! sellel aastal tähistab Eesti Vabariik oma 100. sünnipäeva. Rahvatantsuansambel Suveniir osaleb üle-eestilises liikumises. teeme kingituse Eestile. kontserdiprogramm Palju õnne, kallis Eesti on ansambli kingitus Eestile ja teile, kallid vaatajad. Добрый день, дорогие друзья! В этом году эстонское государство отметит свой столетний юбилей. Празднование столетнего юбилея Эстонии включает в себя все важнейшие вехи создания нашего государства. Эстонской республике 100 – это событие. Событие, которое прежде всего создается самими людьми. Девиз празднования – «Сделаем подарки Эстонии». Эстонской республике 100 – это возможности. Возможности пробудить творческий, интеллектуальный потенциал наших людей, получить полезные и нужные подарки, познакомиться с новыми, интересными местами, людьми и фактами, порадовать себя и дорогих сердцу людей. Подарки могут быть самыми разными. Важно лишь, чтобы вручены они были от чистого сердца тем, кого вы любите, о ком заботитесь, кому желаете радости, добра и всего самого замечательного и светлого. То есть каждый человек может активно включиться в празднование юбилея своей страны. Ансамбль народного танца «Сувенир» приготовил свой подарок Эстонии и вам, дорогие зрители. Концертная программа к столетию независимости Эстонской Республики. С днем рождения, дорогая Эстония! Meid saatnud vaikuste heli ja tähteseravad ööd. Kuukumased, kutsuvad metsad ja vaiksed kaugele teed. Me oleme Põhjamaa lapsed. Kaks, meie mõlemad.
kogunen salaja. Mõisad põlevad, saksad surevad, mets ja maa saavad peitele ja peitele ja peitele ja peitele, peitele, peitele ja peitele ja peitele ja peitele, peitele, peitele. Iga mees on oma saatuse ja oma õnne valaja. Ükskord prahvatab pind, mis kogunen sooloju. Metsad põlevad, maad surevad, meie saame peitele ja peitele ja peitele ja peitele, peitele, peitele ja peitele ja peitele ja peitele, peitele. Iga mees on oma saatuses ja oma õnne valaja. Ükskord prahvatab pind, mis kogunen salaja. Meie põleme, meie sureme, siis ei jää enam ühtegi orja, ühtegi orja, ühtegi orja, ei ühtegi peremeest, ei ühtegi orja, ei ühtegi peremeest.
üks paigake minu jaoks, kus tüütskõrd alasse tiid, ei tea, mis saas muudab kaos. Sealt paigast ja lõvväkikke, mis südamel armas on. Seal paigal võimia ikke, kui südamel rasse on. Vanavanem ellime seal, liidenas, seal minu eme, lapse laia
Siin on üks aid ja meie saksaid, Vesseraida maksab ja 5 vana ja 6 koova, 5 veene verenkida ja 6 koova ruplai. Siin kasvi kõik rohed ja siin kasvi kõik rohed, moorijuured ja mõtterveregid ja petersillid ja pipermarjad, küslaugi küünekäsed ja mädaslaugi lahukased, unislaugi rootsukased ja saksa siregi jäätsipulad. Üks lind on aias ja 5 lind on aias, pääsukane on aias ja siia sööb need kõik rohed, moorijuured ja mõtterveregid ja petersillid ja pipermarjad, küslaugi küünekäsed ja mädaslaugi lahukased, unislaugi rootsukased ja saksa siregi jäätsipulad. Kiis, kiis, kiis aida ja kiis lindu sööme, siia kassi ja kavalakassi ja vanakassi ja paalakassi.
Ермакову. Города Соломяя. В первую очередь спасибо вам большое, что вы сегодня в воскресный день нашли время и пришли к нам в Центр культуры. Ансамбль народного танца «Сувенир» подготовил красивый подарок всем, не только Эстонии, но, я думаю, всем нам. И также этим концертом замечательным мы открыли череду концертов, которые посвящены юбилею Эстонской Республики, которые будут проходить в течение всего года в нашем городе. Спасибо вам большое всем, кто принимал участие в этом концерте. Вы большие молодцы, что находите время и силы заниматься своим любимым делом. Конечно же, особую благодарность выражаю тем, кто подготовил все это мероприятие. Это руководитель коллектива Наталья Рассказова. И ее бессменная помощница Екатерина Рассказова. Еще раз спасибо вам всем, дорогие зрители, за то, что вы пришли и получили такой, я думаю, прекрасный подарок от ансамбля народного танца «Сувенир».